Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, хай чун ҳамешагӣ хуб баъди намози бомдод Қуръони Карим бо забони тоҷикӣ, яъне ҳарфи кирилликӣ ман мехонам. Гапҳоро мегӯм, мегӯям бобоям хата таъриф мекунӣ. Хеле наҳор кунам, ҳам хеле ёхӣ. Хуб мегӯям бобо бисёри баъд гапи зиёдӣ гап назан, гапи дунёвӣ гап назан, патпати зиёдӣ накӣ. Қуръон мехонӣ, Қуръонро бихонда гӯш кунам. Хеле акӣ Қуръонхони Форида яхе бихӯрисонда. Ҳам мехонем ченин мефаҳмидагимон, ченин медонистагимон. Ва омади иди Қурбон ба тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистон, ба мардуми ғариб, мусофир, муҳоҷир табрику таҳният кардани ҳастам. Аллоҳи меҳрибон умракҳои ҳамамона дароз, тамома сиҳат, мағзума солим, хушиҳои зиндагиро насибу рӯзӣ ҳамамон бигардона. Аллоҳу акбар. идотон муборак шавад. хоб Қуръон бо ҳарфи кирилликӣ бо гапи бисёр гап назанам, гапи дунё гап назанам, гапи хайру Қуръон вайкинем бихонем, ба ягон сухан гап занем, чунин медонистагимо. Ва албатта дар байни бародаро кам кам мушкилиҳо ҳастанд. иншоалло ба амри худо ҳалли фасли худшо меёбад. агар ҳалли фасли худшо наёбад байни хоб ин бародарода, бародаро баъзе муҳтараманд, баъзе бародаро номуҳтараманд. агар байни хуно ҳаллу фасл шавад, ман Қуръон дар назарай, ман ягон чи барои бародаро гуфтанӣ нестам. агар ки ҳаллу фасли худро наёбада бо бародари номуҳтарам газават кана, айру Қуръон дар бораи ту гап мезанам, чеҳраи туро рӯи навор мебурорам. он рӯзоро фикр ки ман қатъи оилам дар исни Гавҳара хоб будем ва ту дар усни Гавҳара хоб будӣ ва писари ман чанд сола буд дар дуни Гавҳара. ӯ рӯзора ба ёдут биёру астағфируллоҳ кӯ, ҳамчун модар эътироф ки зани мара дашном ҳақорат накӯ. Қуръон астағфируллоҳ мегӯм, Қуръон мехонам, интизори наворҳои ман шав, газават накӯ, забонта нигаҳ дор, бародари номуҳтарам. аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. сураи Намл яъне мурча дар Макка нозил шуд ва аз 93 оят иборат аст. сураи Намл, сураи мурча. аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ба номи худои бахшандаи меҳрубон. то син ин аст ояти Қуръон ва китоби равшангар. раҳнамо ва хушхабарест барои муъминон, онон ки намоз мегузоранд ва закот медиҳанд ва ба рӯзи қиёмат яқин доранд. қадри китобро медонанд, қадри сухани Аллоҳро медонанд. аъмоли онҳоеро ки ба охират имон надоранд дар назарашон бияростем. ба охират имон надоранд, дар назарашон бияростем тамоми дорагию тамоми хоб хушиҳои зиндагӣ. аз ин рӯ саргашта мондаанд. онҳо ҳамон касонанд ки азоби сахт аз они онҳост ва дар охират зиёнкортаранд. анамон одамо ту касе ҳастӣ ки Қуръон аз ҷониби худои ҳакиму доно ба ту нозил мешавад. ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам Қуръон нозил шудагӣ. мусо ба хонаводаи худ гуфт, ман аз дур оташе дидам, ба зудӣ ки аз он бароятон хабаре биёварам ё пораи оташе шояд гарм шавӣ. ба зани худаш тури кӯҳи Сининда. чун ба оташ расид, нидояш доданд ки баракат дода шуд ба он ки даруни оташ аст. баракат дода шуд он ки даруни оташ аст. ё оташа нишонаш дод ҳазрати мусора. мурод он фариштагон аст, яъне дохили оташ фариштагон аст. ва он ки дар канори он аст ва он ки дар канори он аст ва пок аст худои якто, он парвардигори ҷаҳониён. аллоҳи меҳрубон ҳамҷа қатъи ҳазрати Мусо сухан мегӯяд. Мусо,
من خدای پیروزمند و حکیم هستم. حضرت موسی وایکر که من خدای حکیم و پیروزمند هستم. عصایت را بیافکن چون از سوت پرتو چون دیدش که مانند مار میجنبد گریزان بازگشت و به عقب ننگریست. مار چیز پرتو عصاش پرتو مار شد، کبرا شد. خب این وای کرد ترسید گریخت و حضرت موسی گریخت. وای خیلی آدمه که ای موسی ما ترس، هر روینه پیغمبران نباید که در نزد من بترسن. پیغمبران میگن نباید در نزد من بترسن. میگن که وای کسی که ترس از خدا داره دیگه هیچ کس نمیترسه. وای کسی که ترس از خدا داره دیگه هیچ کس نمیترسه. مرا یک جا سوال میتین میگه بابا برای چی گزوات میکنی نوترس؟ همه را گام میزنی، همه را ربط میکنی، برای چی؟ کریشایتی کیه؟ بلوگر را کریشوات میکنن تو. کریشایتی کیه؟ من گفتم کریشای مرا گام نزن که وای بسیار بزرگه وای خیلی بگو کریشایتی کیه؟ من قرآن دستم دارم، دروغ نمیگم. من دروغ ناز نمیبینم، راست میگم. کریشایتی کیه؟ من گفتم کریشای مرا چقدر میخوام نکه کریشای ما وای. گفت کی آخه توی خیلی نوترس گام میزنی، خیلی گام میزنی در یوتیوب کم کم میترسن کو. میگن که تو یک از کریشوات نکنه، کسی نکنه، میترسن کو. من گفتم کریشای ما وای الله پاکه. هر چی میگم کریشای ما با خیال میبرم، در نزد میگم کریشام در نزد ما و سخن میگم کریشای ما الله پاکه. فهمیدی؟ نمیخواد سخن کیسم، سخنی کریشای ما گفته استم، سخنی الله پاکه گفته استم و از هیچ نمیترسم. چی نمیترسم؟ خیلی دیونه آدم میگه که هیچ نمیترسه. ما فقط از الله مهربان میترسم، از قرآن میترسم، از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که مقدسات ما است میترسم. اخی بود بچوتا تمام پنجره بیا گپی دنیایی رو گپ نزنم، گپی قرآن رو گپ زنم. خب که در نزد من هستی. خب بگیرم پروردگار جهان ای مسلمان خدای پیروزمند حکیم هستم. عصایت رو بیافکن چون دیدش که مانند مار میجنبد گریزان بازگشت و به عقب ننگریست. ای موسی ما ترس، هر روینه پیغمبران نباید که در نزد من بترسم. فهمیدی؟ سین موسی گفته مگر کسی که گناه کرده باشد و بعد از بدکاری نیکوکار شود، پس هر روینه من آمرزنده و مهربان هستم. ایره کمتر من شهر بدیم به طور خودم. و یک خواهش دیگه دارم از جمله شیرین سخن که فقط من دکو چنین میدونستگی من قرآن رو میخونم، شما با ما یگام چی اطریت نتین بگین که خوش به حال هم بابا که رو به قرآن آورده. مرا اطریت نتین، مرا نصیحت میکنی، نصیحت کن. یگام خطاگی ما اصلاح کن. نگوی مرا که یگام گپی قبیح هم نگو، یگام چی قبیح هم نگو. کی فهمیدی دنبال شیرین سخن؟ ما چنین سخن کردن نمیتونم، ما چنین قرآن رو نمیفهمم. ما با طور خودم میفهمم، با طور خودم میخوام، راحت میکنم. فهمیدی؟ ما دنبال ها را احترام میکنم، ما شما را حرمت احترام میکنم، نزد شما دا من خیل. فهمیدی؟ عزت حرمت. مرا ننویسی که بگو که تو را چی قرآنی چی تو برنگی یا دنبال نامحترم تو دوزختی. ولی با این گپ جواب میتی نزد الله پاک، نزد کریشه هم دا، نزد هم کریشه که مرا کریشوات میکنه کو الله پاک، نزد هم بوده جواب میتی. خب چی بوده که عصبی میکنه؟ ما حق گپ زنیم. خب من همین قم میدونم، همین قم میخونم، شکرانه میکنم که همین به حرف کریلیکی برو ورده من خونده است، مگر حرف عربی ندونم. عصب نرسه. خب مگر کسی که گناه کرده باشد و بعد از بدکاری نیکوکار شود، پس هر وینه من آمرزنده و مهربانم. گفته بودم که گناه تو گناه نیست. من دیدی چی گفته است؟ بدکار بودی، رو به جانب الله پاک آوردی، توبه کردی، توبه نصوح کردی. الله مهربان آمرزنده و مهربان است. الله مهربان گفته که مگر کسی که گناه کرده باشد و بعد از بدکاری نیکوکار شود، بعد از فیلم های فاحشگی و بعد سرلیچ شد که تفلیچ و نیم برهنه و کنی بیزار و یا بعدی وای بخی ما دیگه نوار نکیسم خطی وای کو ما قرآن خونده استم گپی خوب بنویسیم. خب
هر آینه خوب شود. پس هر آینه من آمرزنده و مهربانم میگه الله مهربان. آمرزنده و مهربانم و بخشنده مهربانم. توبه کو، توبه نسو کو، دیگه به گناه باز نگرد. الله مهربان میبخشد. گناهی تو اگر زمین و آسمان ها رم وای کرده باشه، پر کرده باشه، زمین و آسمان ها رم پر کرده باشه، رو به جانب الله پاک، توبه نسو، دیگه به این گناه باز نگرد. از مادر نو تولد شدگی شما چی میگین؟ آخه ای قرآن هم گپ زنم، شما گپ تو نمیگه بزنین. زنده و سربلند و خاناباد باشین. میخوام قرآن خانم و فکرهای خودم بیان کنم و با گفتم که ای از برای الله گپی قبیل ننویسین، کمیتر قبیل ننویسین، فکرات بنویس، فکرای خوب منویسه حقارت میکنه. چون خیلی میگوی اخی عصبی مده میرسی. ما قرآن خونم ایرو قرآن که دیگه قطع شما بکنم. قطعی مثال زنکایی که نمیفراتون فیلم مسفید زنگیر مسفید نمیسرا و نمیچکو که دیگه نکن قرآن خونم میمونه. قرآن میخونم که شما هم پیروی همون چیه نمی فقط سنگ میزنه. زنده و سربلند خاناباد باشین. نماز اشراق هم شید میخوام داره که دیگه نماز اشراق میخونم. خیال بکنم من فقط می یا خیلی محل میزنم خواه کو میخوام نمروزی شده، نه نمازی بامداد شده، نه نفل شده، نه شکری وضو شده، نه نماز اشراق شده، هیچی. میخوام زیق میشم نکم محل. زنده و سربلند خاناباد باشین. باز هم ایداتون مبارک شود.